clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule jun ni som pathum sang ni som ni panga ania tunchuma chuan international news and politics Israel le Iran chungchang kan ngai thlo vele thung do nani tukin jinglam khan Israel chuan Iran ram chu operation rising lion ti code name mangin abe chhota avoi khat anbo bom chiam tumin Iran sipai ho tulok le nuclear scientist then khat an thia thon hi na hian Iran top official chena hun te beile ani Israel hian Iran nuclear ral thum siam tumna hun pui Natanz nuclear facility Isfahan province a le hnuai meter sari point panga thuka uluk taka cement concrete siam te bein mei khudum le kang mei asiam na sa hle NBC News chuan Israel Air Force te chuan Iran Revolutionary Guard Force ho tu le Iran Armed Force Chief of Staff Major General Hossein Soleimani baka Iran nuclear scientist le Iran head of atomic energy lam ho tu hlui Dr. Faridon Abbasi po thizinga telina soi I24 Israel News chuan liamna tak tuar zinga Iran spiritual supreme leader Ali Khamenei top advisor Ali Samkani po tel atiani Iran President Masoud Pezeshkian chuan nimin khan Ilam province a Iran nuclear plant munloin Iran chuan nuclear siamna turin uranium thitfimna kan tho chunjom zelanga kan uranium enrichment ti na tura beitu te chu tu po ni se nasatakin kan beile zeldona kan tum kan tilho tlinganga malam panin kan kal zelang atia chumin hu loka Israel chuan Iran inrin lok main preemptive strike in abei tathut maini US chuan Israel ten Iran lulul chua an tukdol na hian Khawvel sheta kanin rol velove ti in akut alo silfai thuai thunga chuti rwalin US President Donald Trump chuan Iran nena nuclear chungchanga inbiak na chu thataka kalpui zel adu thule diplomatic resolution manga inrem na anlo siam ani chuan Iran chu ramro pui tak an ni tur thuwa soirwalin inrem na kongan zo du lowani chuan thilengemo athleng thuayanga ti hnu loka Israel chu che Putin Iran a beizui tani Trump chuan Israel chu ache thale ang ti in a soi zuani Donald Trump chuan thilengemo Middle East biala athleng thei ti soin Iran chuan eng ti kong zong ma in Iran chuan nuclear ral thuam anei tur ani lo thilo te mai ani e akhir khan velo ti in Selina Wang ABC News palai zona changani Marco Rubio US Secretary of State chuan Israel in Iran abeina antel velo thu soin Israel chuan mani inveng turin dikna an neya US beitum tu te chu na taka chan le tan niang ti in Israel chungchanga America din huna soifia US kantel velova tun din huna Israel te tan chet nge na tura kan ngai Iran in US abei tur ani lo abei ani vai chuan chan let na chuan na sa leang ti in a soyani Petty Hexet US Defense Secretary chuan US House Armed Service Committee ma nimin khan BB Benjamin Netanyahu soina chuan aram tan thil ti masa ania keini point kan ram le nam tan ti masak tur kan nei President Trump chuan remna le muanna siam adu renga khi Middle East bial akhan omzanein kankal renga lom ti in a trilfiani chuti line Middle East biala US sipai te chu in ring renga turin shil anni bokani Iran chuan karkalta khan US nen nuclear ral thum chungchanga in biakna an nei mek a hlo chamani chuan Middle East biala US military base te an beitur thu an lo chak chuak to ani Iraq Bahrain le Kuwait rama US embassy staff ho te chu tulbik tak lo chu in son chuak emo hori turin alo siat tir to bok voindar som pakhata President Trump chuan akhon bolupa National Security Council member ten White House a situation room emergency meeting nein Middle East bial le Israel le Iran in China Boruak uluk takin an thlirin an soi howang media cameraman omphal ani don lova media then khat chuan situation room a trama kal tur thlak sakpo nidang angin arem lo ti na zia kani Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister lau nei lo Judan ham sakei bang nei huai sinanga Benjamin ham thla ami chuan Israel mi puiten he na he tianga Iran an be chiam nu loka thu cha soin vordar chiam ania Israel chuan du thlan tur kan nei lo Israel te tana hlom lo thleng theile om tur chu ti bowa ti chiat ani ma chuan kan be chunjom zelang ati cheu mai Iran ho tu tele an thri swai te an vaurum na elo hle ngam le ngam in chu ve chu hanin khoi noi mu mai te se
aral muang china tangin in dono ro pui ihun tiam thlen tir la mikea la tir chuakin setana man che ti in khuang pui le khuang te chum chilin lo zai mu mup toila ti in du su ti in duai samin kan lo dung chir mi mai don em chule Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai shoi so chiar sarkar chu tu hnaya juda sa kho a chila du rumra zual te chuan sarkar danangin Juda Orthodox hote point kumni tal sipaya tang ve se ti mandatory law dan siam tum du lo wangin Netanyahu kai shoi sarkar paina tur parliamenta bill putlu chu an soi ho shep nuwa vote somruk som ngale pathumin no lania chu wangin Prime Minister Netanyahu chu tui taka mu thein a sarkar chu ang het to ka sai pui kal lai uitang bau din thelo tiang main Gaza war le Iran war chu akal pui chho mu pin malam panin akal pui mi zel don ni berin alangani Israel Defense Minister chuan Operation Rising Lion nei wangin Israel sipai sing tam tak ko kirme kan ni thule Israel mi puite chu mun him chuwa inral reng turin a cha Iran chuan thungrul na turin drone missile long range ballistic missile mangin Iran chuan Israeli mi pui soilo te chen tamna anron bitumin an be mai theini na soya Tel Aviv kho pui chunga ral kheldar buak ri vungani ABC News te Reuters News te chuan hetinga Israel ten preemptive strike manga Israel ten Iran an be phut mai hi Israel intelligence le Mossad spy te chuan Iran hian nuclear bomb som panga vel thleng siam thei mai turin uranium thit fim an lo nei diam to ni na soyani Danny Dallon, Israeli ambassador to UN chuan UN Security Council nena Israel in mani inveng tura theina le dikna anei thule Iran an beina chu Khawvelin thlop turin ange nani US House Speaker Mike Johnson chuan Israel ten mani himna tur ngai tua Iran an beina chu an thlop tlat tia soya chuti lai Democrat Senator Jack Reed Senate Armed Force Committee member chuan Israel te chu omhle theilova za zeka buai na siam tua apua Middle East biala Boruak thalo zok a thlentir pha theya Khawvel chu buai na chhum puiten atuama a khu mek lain har sana le buai na le chi aina na satakin achima thlenzel tir na tlak ani to lowani atiani Reuters News chuan hetianga Israel ten Iran an beita ka wangin Khawvela oil man chu za pasaria to chodora US dollar hlutnero apung chho sot thungani engang takin nge Israel Iran te hi anin thungrulang thuba anin lak ton zel don a hriat lova ilo thlir zel phot mai tiangu America in Star War program athar thole don Donald Trump chuan US leilung ven himnan rocket missile bomber bomphur chunga thlok chi reng laka ven himan ni theinan Golden Dome Missile Defense Project kalpuani don thua puanga sumruwa manpo tlem chelo hle dollar tlu le ding on za som sari le panga athe chuak phota atul dana zirin dollar tlu le ding on zanga thleng mang tura ruwa manani chain ram mason na sajia le hausak chak zia hi tu in shilshiat control to omlove sangni som thum le panga lama chuan defense lama po America tluk phangei turin ma an la chhome ka aircraft carrier le indo long lian pui an tuk chho tluk mayani an tumber chu tuna America din manang che hian tuipui le Khawvel hun sanga air base naval base le military base ngel nge tak nei thlet thua Boruak khomwa le tuipui sum dona zong thunun tlata super power ram ni chu an tum ani ome heng an program ti hlotling tur hian China chuan dollar billion sang ne ruwa manani an tia heng zong do le nan hian America point ma alave ta char mai ani hi tuna Golden Dome hi engtiang chen nge kalpuyan tum laser beam ti vel kha an tuai thar le don nge Michelle pa ngai an mang don ti te hriat chen fak ala nilova an ber Russia le China tan chuan saru hak angat ngatin an ron ngai mo le nge yang le engpo ni se ahun han thleng sila kan thefia zel tura ngai la sangkha jakwa somria chhovela USA in Star War program local puitan dan le khatila ya Khawvel politics trend kha thlir kir le mai tengu Star War ti te Space Force ti te hi film movie ming ni mai om tak an nia ma se heng hi thil tak an ni vetlat sangkha jakwa somriat pathum September ni khat khan South Korea khwal jin phur thlona chu New York atanga Seoul panina thlok chuaka
pilot hian kong abo deuh nge USSR Russia sipai hun pui chungzona athlok ni ngei turani Russia jet fighter Su-15 an ti chu a phit chuak ta zok maya South Korea khwaljin phur chu Sakhalin thlerkar thanglama a thlo lain a rocket pai chu han thlo chuak te renga passenger zani somli paruk le an hathok tu somni pathum te chu an thi fai veka Russia chu he khwaljin phur thlona hi en thatu ni in an puani July ni thum sangkha zakwa somrial le pariat alo her chuaka Iran air thlona pakhat chu Baghdad atangin athlok chuaka Dubai a tum turani Iran tuipui chung Strait of Hormuz chunga thlo lai ngatin America in dolong USS Vincent atangin surface to air missile aron thlok chuak thuta Iran khwaljin phur thlona chu boruaka al ngal zura mi chuang zani som kwan thiveka he rocket thunun tu hian in do thlona F-14 tomketemo ti in akap tamai ni in asoya heng fighter te hi America siam thoni in Iran hian engemaw zat aleani Iran shwai tu te chu UNO lama anaw bengcheng ngang mai magdeu mai chu heng hun lai hian Iraq le Iran chu thi ngam lupu tak meu hian anin khwai nuai meka Iran hi America hian athlo pani mase Iran hi Israel ram nuai bo du ram kum hlun ani thung hetiang ve hi Cold War hun laia Khawvel politics virvel dan then khatani indo pui top nu lokhan USSR communist chuan an thurin Karl Marx a zirtir na thedar tumin Khawvel huapin malang hala hetiang che hian America point democracy thurin thedarin tran alana sa boka USSR en thlatupol KGB an ti te chuan atom bomb siam dan thuruk American scientist so hnen atangin an ru chuaka atom bomb mai ba ka hydrogen bomb lian le ra thlak pui an siam chuak ton ta sau maya anen chinin antipuak ton dum boka voi khat Russian nuclear scientist te kut chuak hydrogen bomb Caesar bomb an ti phei chu atlak na hun atanga kilometer zanga hla po a hlom phak hialani Hiroshima khopuya an thlak angkha chu ake panglek ani mai hetiang bomb hlau pui mai hi an nga ton maya aphur tu tur bomb thak chi thlona lian an siam sau boka America hian B-52 an ti lian mai hi an siam chuaka engine po pariat lai an vu anin an soi Russia point Tu-95 an ti bom ton somthum panga ti vel mai chu chhun chapai lop thei khopa lian America ho siam anglo deu jet engine pa ngai manglova mulep mangchi amulep po thingthiap beng an soyang maya thua thip chuat mai chi hi an siam chuak ve boka chung bomber wal chuan veng tu an mamoa indo thlona chakchi jet fighter an siam chuak dun sau boka USSR siam MiG-17 21 27 alar chho le America siam F-15 16 po lar chho vet takani hengan fighter te hi ramdang sarkar an lamtang te hne na an hral chuak ngeka heti rual hian tap chak zola tanga mel maram wa phin dar thei tur rocket thlok la thei chi intercontinental ballistic missile anti-amoni an siam thluk boka heng rocket lian te hian kilometer sing khata tanga sing khale sanga thleng aka phasatli ani mailo andu na lai tak target lamni khatbak thelmi lovin an ka fu sak thei ni nan soi an bom siam hlaum zia thlona thadzia tele rocket ka thui thei zia te anin puan ton khum dum boka tuin huai long lian pui an tuka chung tuin huai long te chu nuclear bomb pai thei turin an siama ti finrian mun sanga an chhop dara indo mai turang hian in ral ring takin anoma chongka in anin vauton reng boka hetiang hian Cold War an ti tak fo hun lai chuan USA le USSR te chu anin ep ut mai ni sangkha chukwa somriata chuan President Jimmy Carter huna topa America in than pui nei ania Republic Party atangin Ronald Wilson Reagan chu thantlin ania tunlai an President Donald Trump ang maya ro room le fing hiani sangkha chukwa somriat pakhat November tha rinom na thu tiam ti ra lak lu ania Khawvel a her dang lam chho ngal vek ani bermai a huai senin atong room maya heti hun laia USSR shwai tu chu Leonid Brezhnev ani anin hlau ton khermai sangkha chukwa somriat le panhnia Yuri Andropov an athlaka sangkha chukwa somriat palia Konstantin Chernenko an athak velea America Ronald Reagan po Trump ni nan thlanthlinani USSR po sangkha chukwa somriat panga chuan Mikhail Gorbachev chu lalber aron ni ve boka
USSR Shroi Tulian te hi General Secretary Central Committee Communist Party ti an nitlang pui hetiang aral thuam siam reng le invoton renga hunan man chho lai hian American ho nun chu aral muang lo maya skula te office le mi pui van tlang shim te chu an nun aral muang lo maya nuclear bomb manga be an ni huna dan turte an zirin an practice cham chi thina hetiang che hian Russia ram khotlang nun po aral muang chuang lawani Ronald Reagan chuan American mi pui te thlamuang taka anom adu ma March ni somni pathum sangkha zakwa somriat pathuma chuan Strategic Defense Initiative Program kalpuyani tur thua puang ta hi Star War Program tia kanriat ta khani hi USSR ho tilian te chuan an ngai mo kher mai le han siam vedon ngot ma se tlin vedonin anin sha silo heng hun lai hi USSR le USA Boruak chu alum mai ni Khawvel sarkar sang te chuan engtika takin dawang mo ti in thin phudep de phian an lo thlir thuap ringot to maya Ronald Reagan le Mikhail Gorbachev te chuan ral thuam chungchang in biak na an nei chhota an thu pui chu Strategic Arms Limitation Talks ti ania ral thuam hlawm nei zat in buk tok tura in biak na ti na ni ome sangkha zakwa somria le panga Geneva a han in bephota in remna lian tham an nei theilo sangkha zakwa somriat paru October ni som pakhat atanga ni som pahnia Iceland khopui Reykjavik a British palai hmuna an han bita a Gorbachev chuan Star War program chu nuclear turin han norta a Ronald Reagan chuan a nuclear ral thuam zong ti chevek turin akar ve thunga in remna te naw neu chuan zia ko me maseral thuam hlawm noi bo chungchanga chuan an in rem theilo sangkha zakwa somriat pasaria Washington ate riata Moscow ate an han in belea in remna tluan tling tak om thei meu lawani Strategic Defense Initiative Star War anti tak ber hi amol thiang berin han soi fia don taila kolphe khonwar kem zatam tak ka pha khopa eng nei taila chu eng chu sa boxela chu a eng in aka fu to phot chu kilometer sang khata thla a ka pathir chang ber po tui thei khopa sa ni boxe a hlawom dan tur chu soi hian a siak lawani chu tiang laser beam salutuk boxi chu siam chuak turin American scientist te chuan ma an latani an siam chuaka anin chin boka a thakher mai le ngala heng phur tur hian van sang taka artificial satellite ang deuh anan kap chuakanga chung satellite a chuan an huwa to mai do nani USSR Russia nuclear bomb lo thlok chuak reng chu an lo kap chemia mai do na hei mai ba ka leilama an bun don boka indo long le thlona ten an phur thei don boxi Russia bomb min nei hlawm pui mai chuan omzia nei don lo hian asia hei tak hi USSR point angai mo rengani mase sangkha zakwa somkua USSR chu economics a atla chia a kedar ta chum maya Union of Soviet Socialist Republic ti chu state tamzok in independence an puanta ka wangin Russia ram chau omta sangkha zakwa somkua le panhia Russia chuan Space Force an ti chu aron thar tho ve thunga engtiang chen nge man lak hriat ni che lo ma se sangni som palia khan thok tu noi khal le singa an tling chho to a America point Star War program hi kalpui choreng a ma se ming hi an thak chho shet sangkha zakwa somko le pathuma ballistic missile defense agency ti ania mankum Donald Trump masa topla ma khan United States Space Force din ani thua puanga tuna hian thok tu po sing tel an tling chho ngalani Khawvel thiam na le fin na hi asang lutuk to a vor top athling to hial ta veang China laka India atlom chiang kumsang kha zakwa somruk le panni ania China President Mao Zedong chuan silaya min dor ani chuan silai vekin kan lo dor le tang cheu kanin ma chonanga kan hoi chen zia kan lan tir ve don nia ti thu asoya chumi a soe tanga thlare lo te nu chuan engma soilo kom mi lovin indona achuaka India phei chu abara khai hle ani aksai chin tlang sang tak le vote maya chuan Chinese sipai sang tel mai chu anom khep khup maya India sipai tero aming chawin anom vea silai mu po nei mu mal lo le van boruak lama tanga puina engma andong hek lo khatilai India Prime Minister Jawaharlal Nehru khan Hindi Chinese bye India le Chinese chu naw kan ni eti chu thu pui ber ania au puina saboka mase chu ti lai mek chuan China hian chiang takin aron bum ta si ani chu
he in do na hiang wanga chuang nge ti tele India ram hong dan te kan soi chho do na ni British ten min of lai tang to khan India le China hi ram ri chung changa anin mil hlei theilowa British te khan Johnson line an ti churin sarin sakin China in aramanga chalak sai chin chu India rama anrin lu sakani China ro chunan pom lo bur thunga Indian zalen na amu nu khan puneru khan China ne na in sum thatak nei tumin ma ala char chara ma se kum sang kha zakwa somnga le pakwa tang phe kha chuan ram pani te in kar hi athalo chho to viau thung ti chuan China hian Arunachal Pradesh a tawang le aksai chin chu aramangin aron chal zui le ta a tawang le aksai chin a chuan asipai thanem tak tir lutin India chuaron be ta thut mai ni chutia Indian be atok ta thut mai chu puneru chuan mak ati hle mai Indona chu pun lun lo se adu hle boka he boina chu chan hi rami chungchang chau ani lo zia po thlem te kan tar lang tilang he Indona wang hian tawang chu lo mai la Khawvel chunga tan aksai chinero aphel tange nge ani British ten India anop lai khan China chuan King Dynasty kha dinga ladak lal an hne thu khan Chinese official tenen ram ri chungchang soi felan tuma karakoram le pangong le ka te chuan ram ri chu a fel thokhat viawa ma se aksai china ero fel fai taka ram ri rin fel om lo thung kan soi tuang khian British te khan Johnson line kha an rin saka hemi ang hi chu aksai chin chu Kashmir chunga omani athan chu Xinjiang region an ti kha China thunwaya om ani lo tlada ma se hun an kal dewa he Xinjiang region hi China chuan a hne chu ta thowa chu wangin Johnson line chu apom du talo bur mai ani kumsang khazria somkole pania chuan Johnson line chu sira hnolin China chuan karakoram pa sa chuan aram ri rin ta aksai chin po chu Xinjiang region a puang suani ti chuan British le Chinese ten kara chuan ramri chungchanga in mu thiam lo na a thleng ta hemi nu kumsang khazria somkole pasaria Ardak Johnson line anti chuan rin thalia ma se kumsang khazaria somkole pakwa British te chuan ramri chu anti dang lam le in McCartney McDonald line chuan siam le ani hemi ang hi chu naksai chin phel phoka alian chok chu India lama abeta a phel ta chok chu China lama abet thunga hemi chungchanga hian China lam hin engma soi an nei tak lo wangin ramri ngeta tan pom ani zuya tin helai mun chengchele tu main an lua du lo tur mun hi China le India point ngai ven zuyangin anom lo ta ve vea a boruak po are zui ta veng mai ni hetia British ten athunga daram ri an rin hi anu zela ero apoi chodon tatlat mai kumsang khazakwa som pakhatani chuan China politics a danglam na thlengta China hian civil war a chuaka King Dynasty po atlu chachiang le ti chuan kumsang khazakwa somli le pakwa chuan Communist Party People Republic of China chuan sarkar thar anron din ta soi tuangin India Prime Minister puneru kha China ne na remna du tu ani awangin China sarkar thar pompui ma saber tu ani nge achan pakhat po Soviet le US lian du tuk tur te zi om thei turin Asia ramte in turwal adwa UN Security Council a po puneru hian China chu permanent member ani theinan tran alak pui ta zela ma se puneru hian a foreign policy hi a champion pui don lo ani ti reng a hrelo China in Tibet arun hu phe kha chuan British India in ram riata na lo rin to makmuan line le aksai chin te po chu China hian a pom du talova amepa arin lu zui ta maka India po amangangin alung awai theilo ti chuan remna kongjong in India chuan China chu le kha thona in biak na nei pui turin a so mani China hian Tibet po aram china apuan tela wangin Panchil agreement anzia China in Tibet chu aramanga a chal poin India hian engma soisel zui lovin apom pui ta zoka he Panchil agreement awang hian puneru po chuan ram pani te in kara boina areanga ram ri te in za sakin atu ve po ram chung kai noya te anin rol ton lo thlengin a beisea beise tur tingin an agreement a po hian chu chuan ziak langani Chinese President Zhou Enlai point kumsang khazakwa somnga le paruk khan China chuan India ram chin aid lo thu enga ma angai lo thu te aba beise lem lo thu te alo soive nen puneru po atha amuang chhota viau maya ma se aksai chin lama chuan kong asiala Kashmir lam chu aron bo tial thowa
athu soile ache dan chu ein mil lo chho tatlat Jinjiang region atang chuan aksai chin paltlangin Tibet thleng turin kong asial ta zela athui zong hi kilometer sang kha jani vel zedani he kong sial tang na hi India ram chung ani le zela India la chuan kong asial zo nuwa a hreve chau ani chumole China hian pictorial map ti chuak zuin aksai chin le Arunachal Pradesh te chu arama rin luta puneru hian nataka demin China ram ani lo thule India ram ani thu te asoi chuak ve boka China ro chuan kam khat ma achak chuak lova in biak na lam hoi tur point tong kam a che lo sim simani ma se China hian aru kin in do alo cho na sa to maya theito pin alo in bua sai der to thunga heti lai vel hian Tibet chuan China opni chu du lovin helna an chok chuaka buaina po ana sa hle mai ti chuan Dalai Lama le Tibet mi pui tam tak India an ran tlan luta chu Indian alo hum boka China ati thinrim ta tel mai le a thinrim chu Ladakh lama chuan an ran puak ke da phut maya India sipai te post chu an ran be ngal ta chat mai India sipai post te po an ran langhal mol mula kan sipai patrolling te po chu an pong ka ta ngek mai ni heti nga in kana thlen zoi to nu po hian puneruwa chuan in biak na manga soi fel dan alangai to ta chara China hian Sikkim le Bhutan ram te po aram china angai tlat boxi China hian in biak na an nei poin India chu aksai chin hau to lo turin atia chu tianga hau to lo ani chuan Arunachal Pradesh chu China point hau big lo tur thu thlengna soya ma se puneru hian chu tianga tingot turin China hian tranchan mu mal anei lo ati ve thunga China lung oi thei si lova India chu China in Tibet oba wanga lom lova apu ba ka antana nok thei nia a hriata wangin ramri lama thapuya thota aksai chin huam chung kilometer sang khale jani zet mai chu aronop tanghe ngiani puneru chuan China chu in nuk dok turin angen thina China ro chuan a beng khondu lem lo ramri boilaya te chuan ram pani sipai te chuan in ti boi fo maya India sipai te po hian China hauchin ram chung an valut man hial nge China chuan India sipai te chu tol le turin aron ti velea heti lai hian puneru le India sipai ho tu lu te chuan China hian aron be tak an ring lova boina te nau bak a chuan ring lova ni China in mindo ngam tak ang ti rin na le mindo thu tang ti rin na kha an nei lo sim an ngai dana chuan India sipai te chuan silai a han met puak zewanga Chinese sipai te chuan tlan chimai tura an nga yani chu tiang tho chu India sipai te rin dan po ani ve boka ma se India lama rin dan le ngai dan chuan rei adai lo chiang hle mai an rin dan dik lo taka wang chuan ral thom lam po an ngai sak lova silai mu le an mo tur po an nga to khek lo India sipai in bua sena reng nei lo le am hring po tam lo tak mai laka chuan China sipai in bua sai sa thap le tam zok dai chu an lo chung nung zok na samai sia ani na taka chuan hun then khata phei chuan India sipai te hi om lo tluk hial an ni ral thuam nei mu mal si lo silai mu nei mu mal bok si lo China sipai tan chuan nuam sing kho ani ringot mai anin do tan tak hi October ni somni sang kha zakwa somruk panni ania China hian eng vau khan nama apelok lem lo Indona lian tham aron chok chuak pop mai ni Kashmir lama chuan Chipchap Valley in kana anron trana mar chak lama chuan namka chu rivera ani thungani namka chu lama hian janreya sipai tam tak anron tir luta India sipai te chu in nuk do lo thelovin anron siam chiang ngei mai namka chu an lak nuwa hian muang changin thakla rich po an lalea mar chak lama hian India sipai ten an thei to pin an lo beilet vea Chinese lam point an he mai big lo ma seral thu an nei tlema sipai an tlema eile in turla an ta champok si nen Chinese te hian walong thlengin an ron hne chu ta vek mai ni Chinese sipai te hian soi to ang khan in ring sa le in buat sai na thatak ne na lo lut an ya wangin Kashmir lama Chipchap Valley Galwan Valley le Pangong Lake te chu an la thuai boka hein kana hian India sipai tam tak man ni an nia tam tak an that boka India hi China in aching chaw hle ani ber mai October ni somni le pathuma chuan Arunachal lama bumla pa sa na sataka in kana thlenga Chinese sipai te hi hlom thuma in thenin mi zan hi te in anoma
heta hian India sipai hi som pakwa chho anom thung ma se subidar Joginder Singh Hovin mi som pakwa lek hian Chinese sipai te hi an dang riang ang renga Chinese sipai zathum vel zet an that man niamole Chinese sipai zathum vel zet an that man niamole ma se soi tuangin mishing claim si ral thuam claim si nen an tlin tabi ngang lawani India sipai te hian hun puilam biak poa sipai tamzok le ral thuam tamzok thon turin ngan an tuma ma se Chinese sipai te hian amhain an biak pona tur telephone line zong an ti chiat vek sia wangin tuma an betheilo subidar hobin sipai som pakwa te chu Chinese sipai hlom thum na chuan anon that fai ta vekani chu heta hian Chinese sipai te hi India ram chung kilometer som paruk vel lai an ron lut manani hetia China lam chan athat ta ke mawang hian Chinese premier Joen Lai point puneru chu lekha thonin in biak a hrelo thua soi veta a in dona poti top lai lo kani masia du dan ero tlang taka soin India ram hauchin aksai china Chinese sipai ten an ron lu to na chin chu China rama pom tur le chu tianga India in apom thei chuan Arunachal Pradesh lam chu chu pui an tum lo thua soya puneru hian lekha adona tanga nili hnuwa channa thon le tin thian du nanga thataka ti chu adu dan ani thua hril le ta sama ma se Chinese sipai te chu anram ri china le turin ative thung boka hetian chol chung hian puneru hian US le Soviet nena puina adila anila Cuba crisis awangin an buai ru ve tho box si ma se US sian apui selo thuero asoi thowa heti chung hian in kan hi a chua chun zom le a India sipai te bok hian an tlema wang le an mamo kop sap lai an hmul theilo wangin tlombak chu ti thei an nei lo ani ma sian thei to pero an chua aka point in kap na sa le helai walong in kana ringot hian India sipai zaruk chuang an thi manani walong po Chinese sipai ten an la chiang le ta hle ani chu aksai chin lama po na satakin in kana athlenga India sipai huai senten thei top chuama se an dang hnelo atopa chuan China in a hau chin aksai chin chu China kuta om tange ngia chu tiang ang chuan in rem na po nei anita a in do na po re zuita ni India chun aksai chin chu a lo hlen ta square kilometer sing thum sang riat lai chu China kuta om ta dai mai ti chuan aksai chin chu China me pa rin lu ni in line of actual control chu ram ri anga pom anita ni India hian ram a lo mai anilova asibai tam tak a lo tel boka tlom chikimin atlom kan ti lo thei lowang he hian China chu Asia khongwal puyaram chak takani zia tilang chhota zel boka India ero puneru foreign policy du lo na alian vak thunga achan chu una wanga ena tum China in asia lo lain abe vaka rama chana sipai chana sipai ten anmo khop engma andong lo bok nen khati lai defense minister VK Krishna menon po kha mo phurtu wangai ania wangin ban na a thelu tange nge ani Indian Soviet le US lian lutuk tur ti zioma tumna game po chu atlol tange nge a ma se he hian India tana thillom ma thlen tir tak chu India sipai te mo supply konga har tharna athlenga ral thuam tha le tun lai jok nei thina konga na satakin Indian ma ason boka US le Soviet lian tur ti vel ai khan kan Air Force le Navy te leilam sipai te thlengin ral thuam thaber berin athuam chho ve ta zelani tuna chuan India hi man ang kha ni tolova achak towa afing to boka China tan po han zuam ngot chi ani to hau lawang ti a chiang ani